Mwendo musiaisia wende na kusiaisia Mutongo TV ila ni yongwatanio ya mukamba na nikilungu cha keli cha wia ni wia na batu thito tuine nese maundu ala mea kuhakikisha kana mbuku witu saasi on then whether we muletu ni whether we na kindu nita wa Steven Mwema mutalamu la tuna inage chuma kithelu ni wabika studio nikenende we say that ni twa nena nia twa manati ni baba latu tuna kuiambeza sito kuilicha investment na kila tunakita financial planning tutono budget hata tuka ya mapata ndeni wambeza sito nikenende we say that tuna thele lo asasi on together ni tutona kuthinika mapata mituma kila muthenya pia ukesaidia ni tutona kuwasindulia ingilesio tutuma tuwe moyo tukathio ba uru pa tukathi tukathauka na kindu kila kingi ukesaidia ni tuiambeza ukesaidia tukekalao tio na kindu ende karibu nikenda tunanani karibu sana. Thank you bwana Steve. Kwa kile musaisi kwa musaisi wito masito makwa ni Robert Mutune na nitenai imwe kilungune kila kinabitukie tanena nisia yoloa financial planning kana ondo titonya utumia kila tinacho kwanza anzio ondo wewe bwana Steve aweta ugethia ni sia tutethe sia kwevinda yukite na mahitaji wala tinamo na nina uthocha ingi kilungune cho monde tiende na onena nya nikenda withie TV kama muthiani wa kilungu ni watetheka pegendo ando maki asongo makita recap no tunenge au recap kwa nika 50 30 20 nikenda we say that yitu asonga bamona musaisi ni kwatia kwa musaisi ola wa tuntin kana watu loelete kilunguni kila kingi itaneni yoloa 50 30 20 rule ya budgeting ilata isi kana 50% yenda kwa your financial needs na ndia ilete kwa vetoka bau na 30% tasia niyo yenda kwa kila kita wa financial want kana maondo aloto na yenda kwika na mbesa siaku kwa kwitane vya ngoni na indi 20% tasia isu ni lazima wethive nondo nuwe umanda Mbesa na kwethiva tiko thiko the one sovi witongie pole kila mukamba wita gutongia pole isu ni kumekia bandu withie ni cia ucia webinda thiendete nikenda pala isio ndesiuma paka esa utileka withie kaka ni niketa wa 20% nikakukwatiya ebinda ilathia lite ya thayo wako Karol ko ni verified ko mi aba sindo isio ndesi da si verified research sikirwa na ataalamu makona nitie na maundu ma Mbesa economics na ila wewa concept yonde kana kindu chonde chuka kikona nitie na Mbesa kitha kikindu chethi wabokuma ona ibinda ila kwetha ila nyamutheta wa Babylon ya Bibiliani Tower of Babylon concept is yonde sia ikwe kuma ibinda thiu sia ni mpaka na kuna Pythagoras theorem sio nda sia siwe ibinda imwe na nisio situmeawa nando ve kindu gitawa research na musiaisi wito ni wese research kana au kunekeli wa maundu fulani na ila research zekwa mabinda maingi na zekwa na ando ingi na kana conclusion yoka iketha neo yoka othela na nsiemwe isi tha imaanisha kana andu wonde ala makwatangana na Mbesa mati ya kiu tithito ti tabia mwitukisia na musiaisi wito at the end of the day akethiwa na kila kita wa financial independence kana withie dena ila itawa ni lazima uthiweani nikenda wa Mbesa na otio bau no mbitikilia ngutabie research yenge yona ni chekana ndiwa digital ya Kenya around kilungu cha miongo ina na Mwanza 47% yoloa yana themwe andu mamu thembosu ma retire metha maitegemea either family member kethari musei etha itegemea ciana ciake kana relatives kilungu cha 37% kitha kio yana ki retire mundusu withia na maundu ana umona withia tasio na wasungi maito kwa ya musi na Nepal kwa kutumia sita example ti mwana na ndo alama endi retire nono mundu ila waandikiwe athukumie aite kila wathukuma chonde
na ila waendi retire ethia yu nde bandu bangi wandikika akitagwo samangi athi kusunga skulu ila ebu bakube nake age yake tila productive kana tila ya kutethia wea nesa na due diligence mundu athi wea ni akitathio koma kou nicho wona ao no sangili utathela nondu andu ala masunga kwito ithia nandu ako kwa hizo nizo ndio ikwata na ithio kanetio wikeso bikana sitha ikwatanite ila ingine na utavisie peke ndukita generational poverty sitha ikwatanite kuma mwiwe basa muno na genetically yani the iliondo genes ile umundi umaye waku akaumbwa bala waentie na ni pole for that na aithimwa genes yake si the one social siaku kwa una thina nota we genes until mundu umwe okeonga asia ni ngwatia statistics isi tha iwetetwe na ni ngwatia maundu alandu onthe meka nikenda maume thinane na atia kila tio mutavio monde na kila tuna mutabicia thingi muciucu no wakwata cheni ki maundu mako 90 na Mbesa na niwezi mundu atia formula na wesethia mundu ndekala maisha matema yake ipo mundu amino budget tu wesethia ndekala beyond their means ndekala musalino la wake okay na yino kuli ati pe kuli na kuli na utilela nikana ila to save 20% itwali to sikia pengi uketha ikekalao itakuongeleka sumuni na itakuongeleka sumuni either ilio katika 20% yo 5% kana kilungu cha 5 kwa out of the 20% kwa 20 to make yana itwekeliana kwa 5% of that daily ta kuinvest wa kila kita wa emergency fund ila withi yake thana usimone kwako pio Mbesa siebu ila withi wao saingi uthewekio kwa zita wa mshwari kana icha sindu cia muthembosu kana bae account ine kwako bengi withi ya wina ka 5% keba utonya kukosa ukakune wasimuke wa mwana ni wa kindu chambe uka akilini Mbesa ni mnyawa Mbesa siebu kaune kilungu cha 5 yolwa yana na hindi ilengi 15% out of the 20% is who invest ya kila tita seed fund kana Mbesa ila wekia bala wekia sikausia ya chau na nitanene ye lower investment kilungune kingi na investment taisie ni kula without onya kutandithia Mbesa siaku ukethia ni cia usia ya ukoka uvikela level itawa Mbesa sikuthukume yutiwe mwene withukume Mbesa isu cia kuwa elite kwitandithia ikapikela level ya kunengela itawa value ya ukwati waku ketha value ya ukwati waku munde ketha wiba tasi ngilimi ongwele kwa ngwai value ya ukwati waku nitona either the kindu around 2.4 million roughly kwa uketha wina lengo ya ku save 2.4 million with ya uteo need ila ngili 20 kila mwai kuma bala ciuma nondo wathi kwa kundu kula kutanditha kwa Mbesa cionthe ni mailo kunenge ila itawa investment rate thianie kilungu cha around 10% kwa mwaka na 10% kwa mwaka ni thianie ngili isu 20 siaku yeah na ino kuli ati pe mundu usavia nenda ku save no kisulu nenda ku save no ngali nenda ku save ni se kwa ngomba so you saving ina to ndino saving ya 20% kana kitu ikikata ila u save it ndo a particular goal u save it ndo for long term kana we save ndo a particular goal you saving ya 20% they ya ku create kila kita wa income replacement kana kubendwania disini tumeande toiva you ukwati bala uma withia ni wa uete term zita wa guaranteed kana kindu kitapenduka nondo mundu biasala waku na obya ni mwaki kana ona bala tiandikito na otewe enda imosi na kilungu kila kitialite between ila wewe nuka na thila wikwata wionge ndukise ikitona either next 6 months kana more than that kwa hiyo ibinda je wetha we mucie ukethiwa no kwati mwao na ukethiwa maundu maku ende na kuiba bills yaku umendie Mbesa ba kwa hiyo sindu cia muthembozu nicio si save ya wela 20% okay aya ketha ni biashara uenda kwambia in future ketha ni kizulu uenda kuthoa kana mutoka usave ya katika ela
30%. Oh, ila 30. Either wants you. Ethawe kindu kwenda kutho. You isusio mpaka holiday wenda akothi usave yao bau. Ndoti laba kwa 20. Ndoti laba kwa 20. 20 ni weather wako. Isine yo blood stream yako. 20 igethe tebo. Ne bathalwa. Nundu 20 yo tebo. No go with ya pesi ndusi da sisi ya lazima yolwande. 20 yusu whether we wa lazima. Undo ni lazima unye kila kitu wa kilungu cha 10 kanisani. Lazima. Ithi awa lazima. Na nenge unitia wano atabania maito. Wetho ote unye kilungu cha 10 na ote ukizingatia. Kauka nini we na konga ya kosa. Kanabo dhangu. Kanabo dhangu. Kwa isu idhali lazima. Na ilenge idhali lazima ni kindu kita tax. Kana kuiba ushuru. Nduwe makuiba ushuru dunia ni no. Na tithe isu ni lazima wewe. Na indi this 20% ni lazima. Now you wewe tithe 10%. Wamina kume 10% na tax niwo usike 100% nika ndo ambekati. Yes. So umye tithe umye mubea na umya isiawa na umya isiawa mbe. Aye yusu yune siako. Yusu siya mubea. Isu sio nde yu isune kie kwa. Musia isia witondo kwenda. Ondo kwenda. Lakini ila itawa tithe ila itawa 10%. Isune ya lazima. Ila inge nondo uenda kwekala yolo ande. Okay. Na isune mibango ya mundu mwene. Na ni ukuli ati ila to kuinvest. Pe na mwenongo ati wewe yetangwa real estate nda kuinvest in real estate. No to there's your kwa ukuvi. Real estate ni the investment. Ziotindo kila tatene ya investment taisie investment sida sieme themba itatoka nena tawe yolua fixed income tawe yolua equities na tawe yolua alternative investment kana real estate is yuweta na real estate ne kondo kwele pe mundu wetha yanda kwa kanyumba akombo wetha simu eba kila kita warendo income na pe mundu ngewethia wayenda kwa kanyumba akathosia na atumia material ma milioni 3 na value the land kedha milioni umwesti cost ya 4 million nyombesu ngakwata mudhoa wa 6 million na faida wa million siana ile kwa nitegemea wenda kuthi kwa real estate ta long term plan ya ila income ya mbola kana wenda kuthi bau wakae o dispose ite na ona matukwa ni kusewito gethia nengo thinga mantha kitheka na ndi craft kana ndi selvia city ya muthemba na ndi munenge parcels out of kitheka chakwa moyoka moyonga mya kila mukwenda bau na ndi mu charge ya service fee kila mwai out of utandithia wenyula muendeesie bau na nondo kitheka chakwa na ninekie masabu na sena mwana seketha ni plot ngilie 10 kila plot yetha inde batasi ngilie 10 kwa mwai nina around around 1 million or 100 million somewhere there kumbi kwa tawe kwa kombwethi nditho cia na ni market nyumba cio ni market nyumba cienyu na title deed ni yaku ti yakwa mwene kitheka kiina nenganie lakini nondo be kindu gitawa amenities social amenities ta palasiana cio thaukia kuune kwa ndo thoacia kana kindu kikonanitie na garbage collection mabuti kiwo stima na security na malaa wala mubandite ku ando la matrime ya kuno ndo service yesu ndi mo charge like 10,000 kwa mwai na that 10,000 becomes a lot of money where the wawina ando inge onengete ko uo wiko mathoise pala mekwaka nikita mathoise pala mekwaka lakini ndi manager kitheka kiu maundu asino utavya social amenities ni ngolia nikana tumine nundu munono na mema ingi pe mundu ekola siachi katwa musala wala ni kwata kana mbezile ni kwata mwiso wa mwi nalite kwikala rent ya kwa lite kwitha yanata nikanda nduka live beyond your means kiu kitha kitegemea muno na environment ila wikala na nondo kwiwia mundu thukuma ukethia security yawo kana security yake ni kutegemea muno balo kwikala nondo kwikundu wenda wikire tai tesu wikite ukethia no wambio nyumia wilika ku dukoneke tawona Mbesa society na wesiondo thile lakini on financial
terms na kila kitu kiletwe jalite kubituka 4.5%. 4.5 ketha wina musala wa ngili ya nathemwe jalite kubituka ngilinya na maana tano kwa rent otherwise you have to cover nicho wewe na serikali yokita na kila kitu housing refinancing kana mortgage refinancing ukethia pando ba wewe rent no ukitakosa mortgage no ukitakosa nyombe no kathoa katwika yaku ukethia ketho kaiba ngili miongo ele kwa mwai ngili miongo ele ibinda yokita nyombe swie katwika yaku tie esoko lakini ndo na kitone ngane ngili miongo ele na wethia wa spend wana ngela 50-30 rule yito wana nga wethia you ona ndiani yako 50 yambe hi rent kwa no sio ando makasiasi ya kulingana na kwati wako nikitakosa mortgage kana nikita kwa rent na ndo wa masai naona kwa umunde twambo bikavu na ende pe areas of financial planning naona ende muzanyonge tukana ne omondo asu nikenda ende usede na twende na othe musi say thank you so much na wathe andu wengi muno kweze na muno na muno mbezi langu kwata alle kwekana asiora nikenda usede ndikala maisha matema nemubea bwana Steve na wambitikilia no tenenganyo o namba ya simu wethie musieisia enda ukole no akolie otiende na ukumukanio kwa hashtag ya kibente kwa namba ya Safaricom jito ni 0718 kana 18 294 881 kana namba ya Airtel ni 0738 126 976 yes thank you so much nemubea na ende mwanda mwese kilungu cha we ni we ava mutongo TV ngwatanya mukamba wina kwa Steven Mwema netwa nene amondo mebata muno namba kutia utanduke maondo asu no amino matanduka wimelia chuma choke uchoketa nikubika nikanende wese there ni twa ende yakwa uti wanesa